Kaj se čuje? Da, što? Za sredina sam tuka od kamera. Sam. Dobro, ajde. Znate kako se doma? Dobri? Dobri. Maničke što prije? Dobro. Nije nešto kako ti. Ovo vreme nek se iskoristi. Da. Koliko napiva može iskoristiti? 3. Доброволци на првиот четвртфинален натпревар помеѓу екипите на ИСО право црно-жолти дресови и екипата на Месарница Кајчек со сини дресови. Cum și-o vreme, kako je? Bomu. I stadion. Stadion, to barem. A? To barem. A ovaj? Stara sva kaj? Tukaj li? Tukaj. A te vratno da ne ti iskreno se ili ne? A? Vratno. Bliže u Ameriku. Ajde! Ajde, Džemo! Ajde, tvana brazinka.
Evo, generalo ti desetara. Ajde, ti zboljuče, znači. Slavo bez tebe, slavo. Moram glasni. Mora se vikazaj, nema se. Ne, sedi. Ne, ti tam je do tebe u sredini. Pivo ne davano, niko koji ne vika ne davano. Ajde, Čekovi! Ajde! Bravo, ajde, života. Ajde. Faul visoko. Pisarnica Krčin pobjedila sa 1:0. Bravo, ajde! Lupi go na mane! Ajmo! Bravo, dobro, vraćaj se! Ajde, vraćaj se! Bravo!
навивайте. Може впієте, потики забрайте. Ajde! Faul Mesarnica Gađek. Dolazim za majmun! Давай, Господ видите така да ти остане. Кој викна одма фаул свирите да ти. Всеки ти ли не разочараме? Што ти е, бе? Стани, бе, ало! Бе, кој фаул без... Не, бе, Судија! Ти мисля от фаул. Чист гол, Деве! Пази по него! Пази по него ти ходи! Спаси. Деве, чист гол! Ajde! Cilje, pobije, cilje! Сила е! Ајде! Браво! Судија, спирите фаул, бе, да намести! Трчете, нема зеванце, трче. Поблизко да играш, ей! Браво, мали! Стvarno aktivno Kristina. Давай, бе, Судија! Ова не беше фаул, бе! Кај гледаш? Нема гол да е пулката, нема гол. Казвам, ја после гледам. Vraćajte se, ej! Втор фаул Месарnica Gađek акумулира. Mesarnica Gađek zvagovana 2:0. Poleka samo, poleka! Ajde, ušte pet komada, ajde! Puni ги коране, ajde! Ajde, Gadolski, ajde! Ajde, kontra сега, напред. Имај мој контра. Снимај!
Nema ja gledati. Sad ne te boli pravo, da? Sad ne te boli, ja? Majmune te plate kod mene. Proverovatelo me sedmicom, kidate na se. Ajmo nazad, dobre. Bravo, sve Bravo, bravo. Turfal Isokrom. Sudija, što sudija? Ajde, svetni ga. Svetni ga se ga, svetni ga. Kratke topke, ne na dolge. Bravo, Djemo! Bravo, Djeme! Svega ne je polovo, sve da vijemo. Sudija, gleda tebe! Sudija, gleda tebe, jer na čara ti daje. Turbina ti daje. Bravo, Jane! Samo je vam! A da zadnje je da ne leti. Ua!
Ajde, Džemo. Oko 10 Mica, čuvaj. Ušte 2 minuti! Dobro, Rita podale! Uaa! Ovo je sad Mica, kude si me ti? Ko će do Kanada ići? Idi si doma! Uaa! Dakle, guraj! Šutiraj! Dakle! Koleka je! Još minut! Još minut! Ovdje! Radi šute! Zato je последната минута от първото полувреме. Na topka samo! Bravo, Toni! Bravo, Trajko! Bravo! To te budi sodno. Bravo, Toni! Što stopirate, bravo? Pusti njega tese. Bravo. Ajde. Kolega, Imaš! 3 na 3, kolega. A be trzete ovo. Koji stopira vremena? Bravo! Bravo. Što stopirate Край на vremena? първото полувреме, Исо Крон, Месарница, Кайчек 0:2. Nekoj da laveri vi spreman! Svake djeve čekti me, ne Dejane, ne zajebave, Dejane! Децата не искачат до теренот. Децата не искачат до теренот. Dija, pa slava se na izoteke, puknete,
Ja u Germaniji ako igram... Ovo, mi da sudimo ovdje, Bićanovi. Dobro. Ajde, nama delite. Još 4 gola, dajte potek izgledajma. Prvo izabrao. Bravo, Voli, ajde. Bravo! Out! Out! Ajmo naši! 2-2-90 секунди до 30 мітів більше. Соракаве! Тони Соракаве, ладно! Bravo, Andonov! Soraka! Asi! Ajde, izbija napred! Ritaj! Udre napred, ajde! Imaš! Bravo Jana, djete, bravo! Bravo sportisti, bravo, tako. Tako je. Šut da mame u evo. Daj tamo! Otide na 15. Dobre!
falova na 1:2. Sam go stavite. Sam go stavite. Pozovite me da mu jebam što Gdje vam sudite da vi gdje vam uključite? Turfal Isopro. Sudija pre dote baklava i ne smijete nama. Bravo. Ali 4 put! 4 put! To je vesel. To je nešto tamo. Bravo. Bravo! Bravo! Bravo Ivano! Samo dole na prva. Bravo Jane! Dosta! Dosta! Pet faul Isopro. Ajde, ćemo polek, ajde. Ajde, sad 3-1 da se napravi. Kome Ilija? Faube, gura ga, Ape, pevač onda na vasi. Ajde, mali. Nosi go doma na njegu. Bravo. Jesi mi tu ga odmah na kjeća? Igraće Ugo, ne trebaj. Ajde, ajde! Bravo, bravo, ajde, ajde, ajde! Ajde, ušte 10 minutima, ajde, evo! Šut! Prati! Ajde, izmjesti go malce! Ivanovski, jaka, pazi! Bravo, bravo, bravo! Bravo. Ovo je tica!
Bravo, Surija! Četvrt faul, Isokrom. Ajme, ne plaći, ajde igraj. Neki, 2 minuti tamo daj. A ne može, žuta kartona je. To žute kartona, kaj ga ima, velma? Ajde, ćemo staviti 4 fauli imati, idete na fauli, dečki, ajde, ajde. Bravo, sudija, bravo, Ajde, bravo, ćemo, bravo, ja bravo. imaš prostor, ajde. Ajde, Džemo, Bil, ajmo, Džemče. Germansko Sremče, idete na faul, dečki, ajde. Daj na Džema, be! Šut! Da! Bravo! Igrač Pišek imate, be! Bravo! Šut! Koja be? Pazi! Сега стопира време, evo! Kaj kamerava, kaj na levo. Da, hvala. Bravo! Ajde! Kupni go, be! Ajde! Faul, Mesarec Egejek. Time out za gibate Isokrom. Nema visok igrač! Cijeli me cijeli! Jana cijeli! Jane cijeli, Jane! Levo!
Josef, djelete na prva. Idemo oni na faul, idemo! Ajde, ajde! Ajde! Pazi! Djelate na prva, Jane! Na prva samo, be! Ajde, ajde, ajde! Tako je, Ivanaca! Oni na faul, Janef! Daj, ovaj tješ! Peti faul za ekipa Tiso Prom, sekoj naredен faul, šut od 10 metri za drugog ekipa. Imaš karta sjedi. Čiste 2 minute, a moći će ti ne da daje. Pa kamo 2 minute, sudija! Nadmar! Gol! Pazi, pazi! Voor faul met Saran Sekićek. Tiso Prom je zakovala 2:2. Idete na faul, 5 minuta. Šesti faul! Sudija! Šesti faul! Ave sve navijemo, ve! Bravo, ve! Timeout za ekipata Saran Sekićek. Šesti faul, ve! Tiki, stojte! Ove čove, ovo! Šesti faul, ve! Da li ste normalni?
Na kraj staje Četvrti faul Mesarnica Geček. Minuta! Сега последната минута на превод. Во случај на нерешен резултат се изведуваат пенали по 5. Право на шутирање имаат играчите кои што се на терен. Судијата од невидејка бо! Bravo, dečko! Ovo je sramota, vrijeme mi sudite.
i Sopron na 7 sekund, 2:2. Budeme izvedenje na penali. 10 diskočat, nadvor brzo. Sudije, sramno je! Dajte, pozdravite se sudite, što nam je vazala! On će ga spasiti. Prva serija. Остана изтражено, почнала втората серија. Доктори! Доктори, ajde, doktори! Ajde, doktori! Drčaj, alo! Same zaključenja vodio su 3:2. Започва третата серија. Ajde, sudi, ajde! Sprema 3. Започнала четвртата серија. Sudija, baklavete da nosi mi povrće! Da neci sa slatke baklavete mi povrće! No, nema da pali zbog baklava. Ne late pali baklave! Da ih povrće su dnevna! Oje!
18 Jack postigli gol, победува. Ajde, Džumo! Udri mu je jedan! Jack! Jack, Jack, Jack! Jack! Ajmo, Obama! Obama prvo kaj nas! Jack, 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 Jack! Bravo, djeca, bravo! Suzija, pa slavite do umrete od toga. I znamo da površi.